Anya laki din. Ay, pakawan da diya babae. Pakawan ako nak. Ne, bigbigan kan aldaw ti Domingo ita. Ngam kaslamad di ti aldaw mo kumare. Ay, sana kasla. Talaga amade ti aldaw ko. Anya, taapay. Ibagam parang nga dapay mainayon ko, pakarurudam. Tapno adda madadael ti aldaw mo. Domingo amadi ti auram. Bigbigat mad ngamin. Ti picture ni Jonah, ti makit-kita alumanabas iti Facebook. Jonah wano Donna? Anya, taapay aya. Anya timpos ni Jonah picture na iti Facebook, nakarurudam manan. Dahiti man eh. Oh, kitaam. Itak man. Picture tamat iti foreigner akayan ayat na kumare. Anya ko mati makarurudita. Makabuisit alumanabas iti Facebook. Kung amat lang no seryoso ti foreigner a boyfriend na kan kwa na. Ha? Ay na, ibagbagakon kumare. Iti kasdi a kinalaad ni Jonah, jak laki ti patyan nga ikalay sa ti pampanak kala foreigner na. Paglulukwan na lang ni Jonah kung naktumad. Anya? Uray, idanon mo kan kwa na day tanga imbagak, awan parikot. Sa anak ang mabutang tay bagbagak lang ti pudno. Oh. Ay naapo. Apay ti panagkunayo na seryoso ti foreigner a boyfriend ni Jonah kan kwa na? Ha? Nay, apay kaya kastamot ti saludsod mo si Mang. Kunak, tano agpost ngamin iti Facebook. Kunamlan asino. Very proud iti Indiano, akayan ayat na. Anya? Indiano ti kaayan ayat na? Nangisit, nga madamot itsura nakit di Ngam jackpot yan, maanusan na ti kinalaad ni Jonah aginggat ingana. Ha? Paslan to pa'y nagnaan ti biroro ko ti rupa na. Ay, Diyos mio marimar, anya laki din. Sakit na agpost iti Facebook, akala mo naman kung magtatagal sila, iyo. Bigbigat man si Mang. Pag-aasem, no'y may kalaang dito'y tersenak, tapno umay kalaang lumanabed iti biyag ti akin biyag. Nasaysaya at no agawid kalaangan. Anya? Ingka kataga si kaso'y jabalayaw no isaw. Saan kat abiyag ti sabali at tao ti mapan mo pakibibiyangan. Maawatam. Nairot ti kayat kati bakit mamardak. Gana sa. Ay na! Iman aldawan pa ilang na bartak kamanan, Anton! Ha? Abay, ada oras na yati panagbardak. Katawang mat. Anya? Aldaw man weno rabe. Uminumak no kayat kaw. Ha? Doray man no parbangon no gumatal de karabugab kaw. Uminumak ka. Abay. Anya lagi ni. Ti awanan ba Awanan, ti mararamid mo dito'y balay, Anton! Agsapal daw malam na barbartag ka! Sana bali ata. Gwapo aklat naman. Anya? Ala, aguli magkada iturog ko mabay. Trenton makaringak. Mapan kami kadagiti ko kumparek. Ijayan balay da balindina. Mapan kami maki-birthday. Ay good, shot man na. Anya lagi din. Nana, nang yung ka diti pinok ka, dagiti agasawa si Mang ken Anthony tay? Nangag ko Adak itay ijay kusina abang mangan idi agap apada. Miserable nga ti biyag ni si Mang. Iso akas di mo tinti ugali na. Ha? Saan na may simpati bukod na pamilya? Iso nga uray biyag ti akin biyag, pakibiyangan na. Anya? Iso siguro ama ko na. Asaan ka no amamating agbayag da Jonah kinti foreign na kaya na etna. Saan ka no amamating nga isutat ag katuluyan. Ay uwan, pudno day tanga imbagam. Imbes hindi nga mi nabagbagaan nila kay na
in a nice way, tapno agbalbaliw ko ma, ngam saan man. Taka na yun, anapudo ti ulo na. Orean niya dita ti makita na iti Facebook, pakarurudan na pa'y. Hanya laki din. Iso akas tatibagbaga na itiliklik ko dak ta umapan laang. Kas jay laang dayta, kumare. Tumpak! Ay, umapalakin ka. Kaputa very sweet kayo iti foreigner, boyfriend mo. Una yun day jay asimang. An-anwag nga taa. Taapay apati iti post ko iti Facebook at pakarurudan na. Umapalaang, kanya laki din. Kasla impyerno nga tibiyag na, iti din na asawa na, so kasta. Ha? Katuan mat, agsapa aldaw malam, nabarbartek nila kay na. Anya? Hmm, Kasta gayam. Isumat lagayam at takasta nga agsaw itiliklik ko dak. wan kumare, saan na lang nga maurno si bukod na pamilya? Iso at tila pa kabubisitan na. Di ka latabaybay ano anya dagiti ibagbagan na dya asimang itiliklik-udan. Wan matata. Nya. Anya ko mga minaga po at tutupak at amok matan ti ugali na sipod pay. Dadya asimang, imbis ati pamilya na kumati unusan na. Maarabid na pala ang timakibibiyang itibiyag takin-biyag. Unay. Marurod ka nung harod tunggal makita na dagiti post ko a picture mi iti kaayan ayat ko. Ah, Sana ka no apatyon nga agbayag ti ayan ayat mi. Agasa man, tanapan na pa imbagbaga iti tattao nga imposible ka no amaanusan nak ni Eric kat nagalasak. anya. Imbaga na dayta. Untatang, dayta tinapan na imbagbaga kada bakla. Kan uray ka ni nana mo na. Imbaga na matla ka no dayta. Ay, naku. Saan siguro nga min anaragsakit ito na asawa na. Iso kaslat ibagpaganan niya. Saan laakas la, tatang? Talaga asaan anaragsak iti den na ti asawa na. Iso ang mangiramraman. Ibaga na pa yun asaan kami kanu nga agbayag iti foreigner a boyfriend ko. Kahit mo sa wen, ang plan-plano kayo iti boyfriend mo para iti panagkasariyo, mare. Wen mare, Ay na, itapay laang. Congrats, kunakon. sika talaga. Sigurado, makigtod day asimang, numamuan na day ta. Bayam ata makigtutlat tamare. Panagnagakan kwa na abiddot ti kanayon na nga ibaga, asaan kami nga agbayag ka ni Eric. Kansan a makaanos kano kanya, gaputasanak a napintas. Kasla kano nagnaan ti biruro ko ti rupak. Anya lakit din. Oray kita, isuda nga gasawa ti saan nga agbayag, kit agsinad ako naktuman. Ha? Hay, agsapa aldaw malam, agap-apat ang gasawa, makauma. Kasta aya mare? Nagaabay lang ti balay mi. Iso ang mangnag mi amin no anya ti pagapapaan ang agasawa, makatitilin. Matlagayam. Ngamno agsasaw. Wagas. Salbang. Nabayag mo ten nga awan makitak iti Facebook a post day a Jonah, kumare. Ha? Apay, padpadaanam gayam. Saan mat man so nalaang ata mas daawak. Nga awan lumabas iti newsfeed ko a picture da iti foreigner a boyfriend na. Ha? Siguro nag-breakdown. Iso nga awanan ti post ni Jonah. Mabainan siguro kadag iti tattao. Aniya? Ay naman si Mang, tsaka muna niya't sawag iti daytang ibagpagam. Ha? Naku na, mga awan makita ma-post ni Joanna iti Facebook. Gaputa busy dang agas asikaso iti panagkasarda iti foreigner boyfriend na. Anya? Anya, kita nag-break nga ibagbagam. Unay kan? Kasta gayam, mare? Wan mali. Iso asa na kasta ti bagbagam. Amang ano maidanon kadakwada, kit nakababaing kapay. Ure at kasarda, mare.
Amok asanda nga agbayag itikas di nga kinalaad ni Jonah. Anya lakit di. May sa... baro. Kat makasasawa. Hay! Ay. No kastam latan nga agnanayon. Nasaysaya at pa'y nga agawid kami di ayan dananang. Ha? Kat nakaluka mo diri daw, Simang. Anya? Iso ano kaya't mo di pumanaw, ha? Pumanaw ka ba't na? Oray saan ka agpagpakada? Di awanan pain? Saan nga ibagbaga lang, Simang? No di kat araramidin, ha? No naumakan kanyang asawa, mas numuma maginggan, ha? Si kaki din natin makagapo, no apa ka na yun na kamabartag, ha? Salbaga. Anya? Eh, sa panunutan man, di, bagbagam. No, pumanaw kan. Saan mo na plan mo ba eh? Saan mo ipasapasagi din, narami ito mo. Sure! Anya, ijayan ayan dainang mo ti pagaw-awidam, Simang? Ha? Ay, wala na. Ijaya ko nga agaw-awit. Tadyak mo tayo maanusan ti ugali ni Anton. Kanayon ang mabarto. Anya? Awan lang nga rodan di maitultulong na ijibalay. Ngam kanayon pa ilang mabartak. Ti awanan bain. Ay, imo na kayo pa'y anagsinagam da na nga ibagbagam asaan da nga agbayag. Ha? Gitwain, pinanawam nila kay Mau. Gapo iti ugali na nga ibagbagam. Gamda na kanti foreigner na boyfriend na. Inton umayan alawas ti panagkasarda. Ha? Seryoso kayo? Itiday nga imbagayo, nana? Nay, anyat panagkunam aya kanyak. Sana pud naw ti bagbagak. Agkasarda inton umay alawas. Iso amapantayaw, uray agkakadakas ti imbagbagam keng kuana iti kalabas. Ay, tinalawan na gaya mo ti mamartik nga asawa na nana. Wan, sigun ken kuana, ket ijay kanon balay da inang na ti pagawawidan na. Salpag. Pinanawan na, ta saan na siguro ama anusan ti ugali ni Anton. Nakababayin da dya si Mang Aramang. Ni John na nga inay uyaw na iti kastaunay. Nga oran lal ibagbaga saan ta nga agbagay ti boyfriend na. Gapu iti lang nga na kasla ka no nagnaan ti birurukong kan baklat ti rupa na. Nakauyaw mat dayjay asimang. Kunamlano na pintas mait. Tayo tangarod kat nana. Ngam anya nga ita, isuda mo tinagsinang agasawa. Anya lakit din, di palata kayo. Ah, ay, wen gayam. Inton umayan alawas ti panagkasarda na. Ha? Para makita man, no saan amapan ti awanan bain a babae. Oho, tayo jay pa asimang ti ko naman. Awan latamok nana. Ang mga no isupe ti rena ti kusina ko nada. May babain. Anya tulangin ti makuna ti foreigner a boyfriend ni Jonah ngay. Ay! What? Unay magtanday ta nga eko bag mo kumare. Shh! Tagtagari ko, Mari. Kung naklakit din yung anya deta nakakabil iti eko pag mo. Tupperware matgayan. Katwan, bangi kabilak iti igado kan wat-wat inton madamdama. Hay, sika talaga. Awan mo tidakas na, kumari. Si kakit di mo. Awan ti dagas na angam nakababain lang kin ni Jonah no makita na ka. Kat ala, makita na kadilat. Ay, kat no makita na kakit. Agkidawak lata na iti pasensya. Anya? Aklonag akasta una iti pananguy-uyaw ko kankwana. Ngam ni, imayak lata ita. Nga aldaw ti kasarda. Anya lakit di.
ala, mangan kayo lata ah. Aduti makan, eat all you can. Ayun, kumare. Mangan kami talaga. Magpakabusog kami. Kumare, uray sa anak nga inimbita akat, imayak lata. Ha? Imayak lata, tapno makipangan iti sagana yo ah. Anya lakit din. Awan anya man na kumare. Pagyamanak lata taimay ka. Ang mabit man lang. Apay day ta nakakabil iti kubag amakan. Ha? Kumare, iyawid ko kumaday ta. Kasta ka di. Ay, katuan Tapno ramanan mo't dagiti kabalay mo asan nakaumay. Ibagam aramanan damat ti sagana mi iti foreigner a boyfriend ko. Ha? Kaasi na. Da kami matlang aging gaita. Uray ko nam ide asaan kami nga agbayag. Tasaan makaanos kanyak. Gaputa kasla nagnaan ti biruru ko daytoy rupa. Anya lakit din. Onya, agbain ka siguron. Iti na ibaga ni Jonah ken ka, kumare. Ha? Ay, uwan kumare, nangag kumat. Sa anak mo't atulang, inamiris kumot anaimbag. Inyamiris ka dyan. Maminsan nga men, saan kang agbalin? Ama panghusga kunada. Tasan sa ditang ugali, wan? Mawatam? Ha? Inuy uyaw mo itikas tao na Sa ita nagkasar. Nagrawat ka na nga. Nagala ka pa tupperware ta. Si ka pa tinagadutin nyawid na unay ka na dapay supot mo. Ala, saanan maulit tayo dyan kumare? Saanan talaga? Saan nga kung kunam dita. Kat no addan tuman madamag mo nga the boyfriend na foreigner, no anya la dita man ti pagbagam. Sige, iba na. Saanan talaga, mare? Ikarik saanan talaga. Promise! Magano agsaksakit tinakam mo manen ken ni Jonah. Gapo itinaybaga na ken ka ideal daw ti kasarda. Ha? Husto ni Jonah itimbaga na ken ka. Saan sakit tinakam ko, nana? Saan mo talaga? Naamiris ko, abidot ko maut. Mababainak nga ron ko anaya. Ay, rumbag laeng. Nagano nga imbagbagam itiliklikodan na. Gamnapan kamalanangan iti sagana da. Hanya lakit din. Saanan maulit pa'y nana? Saanan talaga? Agan nada ko na itingiwat ko, lumanabay, iti sana nasayaat. Hanya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Aywan nga yan bakay. Kunak man numapan kag pa-ultrasound inton bigat. Ha? Ay, wala kay, mapanak Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't agabsent ka? Sayang ti may sa aldaw. Sana balita ka ba, alak mo ti mapan nga oras siyak lang. Sigurado ka. Wan ka ti. Ibagak matlakan ka no saan ko akabailan. Asi daglaang matiklinik, amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige, no day tati ko nam. Agan anad ka nga ro, iti pagnam inton bigat, ha? Wan lakay. Wen gayam. Mabalin ka din ang makita, ti gender ti agbalin nga anak ta. Wan 7 months matan, iso ang mabalinan ang makita da. Pao, makapa-excite mo bakay. Wan nga rod, uray siya, kat excited ak matan ang makaamo no baby girl nga ta, wan no baby boy.
unay kan mare. Saan ka man la? Nagpakaduwakin lakay mo ang mapanijay klinik. Si kakit di mo't mare, sa anak mo't ang masakit. Kabaelak nga oras siya klaeng. Ha? Sayang ngamin ti may saal daw nila kay kuno saan nga agtrabaho. Sa bagay mat kidi Amumutan, your ornungan may ti panaganak ko. Masapul ready. Nang runa no maipapan iti financial. Wan mat kidi Narigat ti aganak ngawan urnong na mare. Isu ang masayangan ak ure may saal daw laeng mare. Wan mat Masapol nga da urnong. Mala, inka nga roden mare. Barang sa napilay di papanam. Ibagang tumutin kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagan akadago si regalo. Ay unay kan mare. Nagsapa mo tan. Anya lakit din. Nasabat ko ni Mayat itay bakit. Kasta ka di? Kasi ka ngay Mayat, kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso masapo lakadwaan na. O sige, no dahi tati ko nam. Sa anak pa nga asumrek iti trabaho k indon bigat. Rumbang laeng. Maamuan ta inton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakit? Wen, iso ang masapol at duata amapan. Tapno duata mat ama kaammo adagos. Magagaranak matan iti dahi nga imbagang bakit. Anya laki din na yan. Lalaki, ti agbalin nga anak talakay. Ay na, nakaragragsakak man iti dahi nga impadamag mo bakit. Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit di mo't. Hadya kaya ti karding anagan na. Ha? Pitan niya nga rin ti panagan taking kwa na nga eh. Itan ti kayat ko anagan na. Saan akarding? Sige, no dahi tati ko na bakit. Itan, mayat magkidi dahi ta anagan. Kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang. Ipakaamok alalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim la kaya. Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ah, Ulitak saan mo nga ibagbaga iti uray asino? apay akastat ibagbagang bakit. Anyat kaya't mo asawain. Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka iti imbagak. No di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay ang ngam. Basta ti kunakken ka, saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino, ababae ti agbalin nga anak ta. Wan bakit? Matungpal ti kaya't mo. Oh, Gina, si ka magayam, anya ti gatagam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakil mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpait. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day. Ay katala ibatim lata. Taitid ko iti rider no adayag na parcel maw. Adtoy nana. Kat agyaman ak unay. Nasaya ata nagranata, mare. Wen mare, naggapuak ije tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati je bayad ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudag la kuma. No anya ti gender tagbaling nga anak yu kini Marco. Ay, dayta ti Jack masungbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umay kantolaangan ije balay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni mayatan niya mare. Ha? Sigurado nga awan. Ta saan da ka ba ila nagastusan?
Si kakit di mat, mare. Katwan mat. Sana kas kada kami kanila kay ko, nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak mi. Anya? Asino ti nakaibaga iti dayta king kabakay? Ni Angelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay ije tersena na. Nakuna na anapan kano ni Gina ije di kalman. Anya? Nakuna na pa'y kano, ana imbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya laki din. Saan mo't akumpetensya ti panaganak? No apay mo't aday di ajina, takas di ti ibagbagana. May amon. Afford tamay. No bilang dayta ibagbagana gender reveal program. Iso na lang. Tas ang mga iso ti priority. Dayta nga rod lakay. Mas importante nga yurnungan ta ti panaganak mo. Ngam dayta gender reveal nga ibagbagana. Ayaw na. Husto kay ti dayta nga imbagam. Ti importante kat ada usaron ti baby no rumwar. Kan anda igatang iti vitamins na. Saanan na napatag kada taragita gender reveal. Praktikal ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na mare, sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asika tinang ibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di, mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabaelanda. Ay, No kabaelanda agastusan, aramidon dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumkumpara ti biyag ti sabali iti biyag da? amumatan, mare. Nabayagan na kasi dito ugali ni Gina. Pasikat launa eh. Kabaalak mo't agastusan ti gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mo't nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan nyo. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti daddo maabanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal ti agbalin nga anak talakay. Huwag nga rod ba kayo? Aywan gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akadwak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala, no sisak lang? Masapul pa'y gayang mag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang cheap naman kapag ganyan. Anya? Kababain mo da kadag iti tattao nga umay no bilang laeng. Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam. Well, Sabado ita, mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapantaan. Busy ak mare. Ado nga man din na urnong amurang may kinilakay ko. Aglaba ak pa'y. Ay, sayang. Sikapay lang timapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno adakadwam. Ay, wun, mare. Kunak nga mino awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, oray siguro awan aramidak. Sa anak lata amapan mare. Ha? Amok ngamin ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da? Apo, talaga amat ha? Bongga naman. Ay, wan amare. Sana mabali na simple laeng. Si kakit di mat. Ha? Ay, wan gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag ita yung balay na. Iso na lahin tanako na ng adda ka no aramidan na. Ha? At
kano tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho, pambar na ko namkit diya. Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapal laeng. Day tatipudno. Mare, anya ka din day tang hipagbagkam. Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa-gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laeng nga adu ti lalabaan na. Anya lakit din. Anya, Gina, nangag ko nagit imbagam kinibaklay ti aldaw. Ha? Saan kumamata kasta? Ha? Anya ka di tinaibagak lakay? Ne, nasaludsudan pa lang. Ti imbaga may papankin ni Mayet. Imbaga na nga ron nga adu ti laban na. Ngam sa bali mating kay bagbaga. Ay nalakay. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Iso asaan nga imay taamok nga umapal laeng. Anya, Umapal. Ta saan da maaramid, itikas iti inaramid ta. Saan da nga afford. panghaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nang pagyamanam latan Saan masapol pa nga aguyaw ka iti sa bali a tao? Ay, marik na akong lakay. Umadanin ti panaganak ko. Ha? Iso nga isagana mo dagiti importante nga awiton tayo ospital no bilang laeng. Ay, uwin ba kahit? Saan mo pa yung imbaga? Insagana ko. Ay, kat, agyaman na ka. Ay, wan gayam, naka-withdraw ka ka din iti kwarta. Well, hindi ka madanagan ba kahit? Naka-withdraw Iso ari di amin, hindi mausar. Nasaya at no kasta, lakay. Lakay. Marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Ah, Naisaganam ka din, dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. wen, naisagana kami nun. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Ha, anyot mo pan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya, umutang ka, ibagbagam. Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababay laki dito utang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngam saan man. Una mo lagi ti paggastusam asang importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarim ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki ding. Anya? Umutang ka kanyak, Mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kat ni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya? Nakaskas tao man dayta. Umutang ka ito sa rim nga gana. Kat nakagasgastos ka mat iti napalpala pa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikalaang dakin afford. Ngam ita, umay kakit din umutang kanya. Mari. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan matgayam dumdas nga urnong nyo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, Mare. Anya lakit din. Mari, pangaasim kumamat Masyan ka kumakanya. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan! Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana, amumat masikog ka, nagurnong ka kuma. Agam saan mat, naggastos ka mat, iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya, kita ni Mayat. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na.
Ha? Ngem sika, umadanin ti panaganak maw, ngem ada ka dito'y nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay anyalakit din aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay awan, ti may pautang kuken ka. Ada kwartak, nga madamat na patag apangusarak. Dayta ti maganab maw iti kinairresponsablem. Adaw tinasken nga iurnongam, ngam inununam laeng ti pagpasikat maw iti kaarubam. Ay, yak ammo, nanyat ibagak itakin ka, Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin gapitigas na ngay naramid mo. No saan ka kumaan nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos si Duma kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram ito ospital? Dayta at ibagbakin ka. Saan mo nga amo nga usaren? Dayta panunot mo. Anya? Ita ni mayat akat katawam ako na masaan nang afford mo. Kumpleto ti usaran na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, agdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating agam mo. Basta siya, inted ko amin ken ka ti soldok. Ginastos mo lang iti banag asan mo't nga importante. Just Gusto ko mamatan alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sa dino tinagapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasublat ti kaaruba tayo nanang. Napan ko laki kinita ano mayat matlaang. Sublatam nga raw. Kumaan nanang, ngamdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto ngamin dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti aglown, aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan nanang. Dayta nga agpayso ti rigat na kat. No apay nga men, alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod nanang. Agraman pag out of town mo, ilon mo pa'y. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad ak nanang. Amo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbag iti dayta Mare. Kayat ko asublatan Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat mo, paggudwaan ta ti mabayadan Mare. Dayto ti listaan dagiti gamit iti dayja restaurant. Dayto mati total ti bayadan ta. Ni, dakkel mat gaya Mare. Wen, ngam mabawi ta adagos, taado ti customer Mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagik, bagi mat ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti maibaga na Mare. Bareng umanugot dayjay. Dayta tigatad apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siya ayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% mat kan kuana. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay. Adamat anak tangaw awir ko. Panag ko nang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka no mati customer lakay. Nanya nga ta kagpaiso.
Isupay kumamat ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang kadagiti gastos dito'y balay. O sige, mangirwar ka iti kwarta. Ngam sigurado mo lang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumarim. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto, dayjay adwa. Imanugutan nila kay kumare. Ayan nga iti kwarta, Mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, mare. Anya day ta, Mare Merlin. Ay, okay lang nga sanak nga agtrabaho, mare. Adalat ta ti maalak abingay ko? Ikato na, mangalat ta iti sweldoan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, mare. Okay, ala, sa akto ag-update kan kano kasano, kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay no saan ka abisi, tapno makita mat ti negosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Wen, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika kumatitangdanan me. Agbiro kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto ijay balay no saan ka abisi. Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ama arami. Kumusta ti saritaan niyo kini Densyo? Mayat ka day? Una nang, Kat, kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi ken Gia. Di, busy kan tumat. Una nanang, asikaswak matan ti negosyo mi kin ni Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsa mo ti restaurant da Gia. Una nang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo, iti kumarem, anak ko. Limaba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yaw. Ay, kat mayat ano kas talakay. Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari abi no kwa. Mapan mong tumot pa siyarang ti restaurant yaw bakit? Ay, uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala, agpalas kan ta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka din iti asukar. Anya kalakit din ay alakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwan. Mari Merlin! Mare! Adda ka de! Adaak dito'y mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay Mare. Ay, nakaturong pailaang mare. Ay, anya kay ti umay mo iba ka? Imayak ta itad ko ti bingay mo ita abulan. Ha? Ada gusan mare? Una! Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman mare. Awan anyaman na Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itad na. Di ko na nilakay ko kat ano ka naman ti customer mi.
Wano, sinaornak ti kumare. Oh, Mare, napaulimag ka man. Ay, kwa mare. Dala na lagip ko. Inted mo kadimot lang, tibingay ti kumarim, abay. Nalpasan ananang. Anya nga ti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamot kit di kadwa na. Kat husto narigat mo't no trabaho na amin a klase ti trabaho ijay. Iso nga rod nga imbagakken manong densyo nga agayab iti kadwa na, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarni ti babong. Wan, intad ni Mari Abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangrabyan talakay. Di dakkel mo ti bingay mo bakit? Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wan, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant nyo, iti kumarem. Wan lakay. Iso na lang ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrek na kat sasauran nak ti kumarek. Anya? Di agimbestigar ka, abakat. Saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. O may kaman pa, manong densyo. Apay ka di, abi. Dahito ka dila ang ti-sales tayo? Wen, dahil talaan. Sigurado kayo ha? Awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga aramid ti mga alay, ti saan may ako ka. Sa may sa, adamo ti CCTV. Ha? Nasaya at mat nga rod no kasta. Alaak amin daytoy. Amin na koleksyon? Una, apay, ada pa rikot? Ay, awan mo kidi mangibati ka kung may ti pagbaryami karag iti customer. Ang mga nubo umanin na sa ngaribo ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag, kitad da. Oh, kumusta kayo matan dito manong densyo? Nasaya at latamot Merlin, ading ko. No imay nga, tap ng mga alay ti koleksyon. Awanan. Hinala ni Abi amin ng itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa Ne, adamat gayam extension na itiruar. Uy, nangikarga kami ti lamisaan kung tugaw. Tapno saan nakarowdad dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adumat gayam ti customer. Uy, isa medyo dakkal mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numover ko ti lutlot ituloy tanton tag istorya, indon madamdama. Agoray ka man, abi, anak ko. Apay ka dinanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Una nang, pudno dayto na. Day ta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matkit dinanang? May salaang ti kwentas a ginatang ko. Ti daduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Una nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam lang Wen ka dinanang. Apay, anya ti panagkita yu kanya kaya, ulbod. Dito'y balay ka dito, nagkapon ni Abi, bakit? Awan mat nga imay day tanga abi. Apay ka di? Ne, nasalaw ko dito dalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga urayak. Ngam awan mat. Di naladawin. Wan nga rod lakay. Di namat ito din tibingay ko. San matasigo da kastoy? Apay nga ta.
Day ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka, tas ikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Adda tinapanan na. Saan mo't ngaminan ang mata tao dito'y balay? Adda ka di masapul mo kan kwa na. Salud-sudak lang ko matibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamuna kan ka nga adda nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, Nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay sos, no kasta nagulbod nga rod Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan, no? Anya tinangusaran na, Nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos nan, agraman ti kapital mi, Nana. Anya ngay, Abi, kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay kay Mare. Manmanulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan tinagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare. Nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasyay. Una yan, Mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare. Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta nga? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare. Anya man ang tirason mo. Awan pa'y, Mare. Kasano nga awan? Katinal daw mat nga gluklukat ka iti restaurant, Mare. Kwa ngamin, Mare. Ay na, Mare. Siyak mat ti mapirwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, Mare. Scammer ka mat gayam. Ni, saan ko mamat akasta, Mare? Jakon kaya ti agbalin na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. Na yan, tikas ta kayo naramid na bakit? Ay na, ma-stress ako namang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarek. Day tapay kit yan, iguso tinang dadal iti relasyon yung agkumare. Kasanumat nga minlakay. Rimwar ti pudno nga ugali na agapula ang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti planom. Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken mat ti kumare. Si Marlene, di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan, no nagtungpal ka kumaiti saritaan tamare. Awan pa'y nga minti cash onahan ko itamare. Promise, itad kunto ti kwartam, isubliktum. Awan lat amok dita. Maasi ka kumakanyak, amare. Saan amabalin nga agpalya ti restaurant, taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akin ka, kat awan mat kaasim iti padam a tao. Asino ti luklukwam, Ipasublat kun samot ti restaurant, nanang. No apay nga men adi mo intad tibi nga ti kumarem Imbayad ko nga rod iti loan ko.
Tapno ibagakan ka. Saan a pagbayad iti loan, ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang ruuna pa'y kat saan mo't gayam nga imanog ti kumarem. Awanan ananang. Masapul meten ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Jak inggagara nanang. Do saan kumakas na tinaramid mo? Di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ngam awanan nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta ah. Saan lang at inigusyo yo ti dinadaal mo? Agraman tinasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apiktadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.